Ngicela kuvusela Honorable Minister, ngivusele bahlonishwa officials eLTIKO PS, siyanivusela nonke ama stakeholders onke eLTIKO siyavusela ekuseni. Sivusele nabomabhalane eceleni. Siyanivusela siyabona nama alternate nebetindzaba siyavusela ekuseni. Sitawucela ukuthi sicela ukuthi sesithandaze before sitocela umsebenzi. Almighty God, our Father, we pray that the work that will be done in this committee today will be under the governance of the glory to the honor of the King and to the benefit of Masati. This we ask in the name of the Jesus Christ. Amen. Amen. Siphinze sivusele bahlonishwa sivusele nawendona indona siyabonga nje ukuthi sesibuyile phinze sitokhulumisa tindzaba teLTIKO kepha ke ngaloku khethekile indona ngoba sike sibone phela sekunalabasha ama officials ungakhanza ukuthi asatani kahle sesimane nje ngingacitsa isikhathi manje nje usitshele usinike labo la ngathi sebasha kusho ukuthi bobani bendani kanjani eTikweni sitokwadana otherwise cishe sithine sesiyasati nathi sesiyanati ngalawo magama bengathi ngicela ukuthi kube khona nje introduction naba labasha ndona. Thank you ndona. Ngiyabonga sihlalo ngivusele wena chairperson ngivusele bahlonishwa sihlalo leTiko ngilivusele leTiko kunamunye lomusha sihlalo long senior accountant make Mkhonda lapha ekugcineni kwelitafula lengilo otherwise lalabanenge lonke leLTIKO batsala. We also have commissioners kumbe le bangaba basha emehlweni esihlalo but nje batsala bakhona eTiko ema commissioners aka Simak otherwise i-team solo ngilele sihlala ivela sihlalo. Siyabonga. Cha siyabonga kakhulu ngemvumo yeni bahlonishwa ngicabanga ukuthi sesingavele sinike yena minister ahlale endzabeni because ngicabanga ukuthi lokuningi sesitabe sesimbuye ngale embutweni Honorable Minister sicela ukuthi sivele sikunike wende sendulelo sakho Minister. Ngiyabonga sihlalo ngivusela again Mr Chairperson appreciate the opportunity ukuvela phambi kwalo likomiti leLTIKO sihlalo likomiti lelilusa leLTIKO cha sihlalo kune echo asengizama iyo sihlalo ayikhona la akusiko lokuthi lesita ukukhulumisa sihlalo namhlanje ngoba kuseyikota yokuqala njengoba sathi ke netimali kuhulumende diphuma seyiphetha la ikota yokuqala kuncane kakhulu lokwendekile sihlalo kumbe more ground will be covered emakoteni lalandzelako Mr Chairperson kodwa nje lesingakubika kule kota le yesigaba sokuqala lephela 30th of June kungaba ngiko ukuthi iLTIKO njengenqubo sihlalo nalonyaka lile kuyo attenda umhlangano womhlaba lobukwenza 37 eGeneva International Labour Conference sihlalo lapho khona lile iLTIKO nama social partners lisingathwe nguye sihlalo wayo iportfolio njengoba bese kunyawo lesesalwe adopter iTiko eminyakeni ophelele bese sihlalo assembly lonyaka bese sihlalo we Senate last year, assembly this year. Star alternate na next year kumbe bo deputy the following year kanjalo sihlalo kodwa ke star guide nini more than anything Mr Chairman so attendile umhlangano bese izindzaba letingakanani lebe simise timbi lapho kitolo nyaka bekude empeleni
lebethi hlongoda ukuthi sitawukhulunyiswa donati kaveli kodwa akusho ukuthi eminyakeni lotako ngeke kube khona sihlalo kungendeka khona amathuba ekutheni ku-conference lelandzelako kuba netindzaba lesitikhulumisako Mr Chairperson. Nekubika-ke sihlalo sisekito taka-Labour i-department yakhona kusho ukuthi ama-inspections akhulile excuse me akhulile Mr Chairman besiyayisebenza nama-inspections la routine la besiyayistingenela khona through ama-inspectors ethu kuhlola ukuthi kuyalandzeleleka yini imithetho bebuke inhlalakahle yetsebenza kodwa-ke kule kota lesikiyo kukhule la senta ama-inspections khona ngekuthi kube netikhalo setinentikhalo letivukako etindzaweni tekusebenta silalo ikakhulukati ngalapha ka-textile sike saba nalolu thuba lekuhambela letinye tetinkampani sinayo i-portfolio kumathapha kuyova nje ukuthi sive sigongonyeke kangakanani etindzabeni tako kusebenta sihlalo anyukile-ke lawo ma-inspections achubeka futhi awakeme sihlalo kubuka la kunetikhalo khona kubonakala kuhlukubeteka kwa-70 kuya ngekwanza sesethembe nje ukuthi likhambi lelikhulu lelitawuselapha kuloku lokuningi lokuthi ikhala tetisebenti ngiyo i-employment bill lebeni-engage ama-stakeholders kiyo emavikini laphelile sihlalo lesethemba ukuthi nayitawusebenteka ngebunono nangekushakutela as soon as iba ngumthetho ngoba itaba nayo matinyo tsithi lesingawasebentisa laconzile kulabo labahlukubeta noma labanyathela amalungelo etisebenti kuvele kube nesiswebhu tsite sihlalo sesethembe khona nekulungisa nje tivumelwano netincabekelwano letiningi letiba khona phakathi kwemcashi nesisebenzi ngile employment bill letawu selapha kulokunenge sihlalo ngoba kukhala kunenge kukhala kuyanza nangemsombuluko nje ngidawo imeme emalunga e-portfolio nakhona nakude lapha tababhizi ngakhona kune-project yelive lengalasiphofaneni lokufuna siyivakashele kunekukhala lokukhulu njengoba ngihlethi nje ngena tincingo kunetinkampani tekuhamba leticasha bodakabhoyi bekuhamba basebenza eSwatini kungacashwa lamaswati lakhona la ekhaya siyakhona ngamsombuluko sihlalo nakukuhle kuyo ikomiti singathokota nayingasisingatha yokubuka lo monakalo lo wendekako ngala esiphofaneni sihlalo sine-department yaka-occupational health and safety lenayo ama-inspections enyukile siyakuthola futhi ukuthi netingoti kule kota tibe tinenge ngoba kulimele 212 kwetisebenti kule kota kwashona letimbili lokukhombako ukuthi lokusebenzela le etindzaweni tekusebenta kuya ngekwanza kuya kungahlonipheki kakhulu lemithetho lebuke kuphepha kwatotisebenti nenhlalakahle yato so kufanele-ke ukuthi sithi naso kunyuse amasokisi it's a pity nje ema-filers nawo maningi alama cases but solo awakhona ukuthi angene tinkantolo siyawaforwarda emahhovisini lafanele ukuthi ba-prosecute kungene tinkantolo but solo awakhona ukungena lama cases it's very unfortunate and lokukhula kwaleti nombolo kukhomba kona ukuthi kude leSwati baqashile balitholako nekungalandzeli imigomo lefanele kumele bayihloniphe la kuneti-70 khona sihlalo ngingene ku-department yaka-social security sihlalo kungaba kubika nje ukuthi kule kota lesikiyo kukhona lebake basebenta etimayini lebathe kuthola timali lebabhadaleke tona kuye kwaba nemigudugudu nje kuthiwa sekukhona lebalala emahhovisini sihlalo balanze timali tabo tibhadelwe vele timali through TEPA under lo Thusano Trust Fund timali tibhadelwe tingetulu kwa 20 million sihlalo kule kota kunikwa ema-ex miners lalinganiselwa enkulungwaneni nemakhulu lamane lebekathola timali tawo labanye bakhetha ukuthi ngingathathi imali bathathe ama-shares batoyithola kancane kancane leyo mali yabo sihlalo sisasekubike ngoba kuhle kuba nekukhala ungathi imali yama-ex miners ayiphumi awayitholi ikhona leti ayithi chamuke sihlalo nangabe sekuvuthwe leti vumelano lebadenda nalama-ex miners asasebenta so 20 million has been paid this quarter and akukemi-ke sihlalo kuyachubeka iprogram lechubeka kwa Mr Chairman
lobe kuyayi-affecta nje ama-ex-minors bekuba ukuthi bese kune-limit ukuthi ngelilanga ungaclaima malini. Kungakho bekukhanza ukuthi sebalala khona-ke ngokuthi nakusasa ufuna ukuclaima aphinze kuse aclaime. But tahamba takhulumiseka leto tindzaba sihlalo sethemba lo sita-resolveka. Sihlalo ngichubekele ka-scholarship njengoba ngichazile ukuthi kuseyikota yokucala kude lokuningi lokwentekile nema-institutions lamaningi avalile. Lesingakubika nje ukuthi le committee le-award ama-scholarships bese iphelelwe isikhathi sihlalo ibekiwe lensha kuyona le kota i-committee lensha yoku-award ama-scholarships iyachubeka nje nomsebenzi lokusilapha bayachubeka nama-interviews ku-award bona abantwana sihlalo. Imali nje lesesiyidispersile kule budget yalo nyaka ya 700 million sidispersile about 32.2 million ngoba kuletinye tindzawo sebavulile boBotswana nje bayafunza kukhona pending from the last academic year lebese kubhadala sibheke kubhadala lenkulu nyalo nabavula nga-August kule kota yesibili sihlalo ngoba kufuna sibhadale ama-tuition fees sibhadale ama-allowances nalokwa Mr. Chairman. But nje lokuhle lesingakubika sihlalo ukuthi tinombolo lesithathe awuda lo nyaka tithe caca. Umbuto utawutsi tikhule njani i-budget ingakhuli. Lokwentekile solo saqala ku-controlla lama-cohorts lesiwafundako for first years. Tehla letinombolo. Ngiyakhumbula kulomnye iminyaka saya 2,500 first years. Kwakhalwa satinyusa to 3.5 usually bokhanza ukuthi kubo 4.5 5,000. So ku-system sebagraduatile laba bebama-groups abo 4,500. Lo sokuvula etikhala ukuthi sesingakhona ku-accommodate more kulo financial year lo. But akusho ukuthi kutawuhlale ku-accommodate more every year because nasekunelama-group lamakhulu bese seka cover le budget isebenza cishe yongana sihlalo. So tinombolo tiyakhula lo nyaka nasibuka timali sibuka labaphumile ku-system sitawukhona ku-accommodate laba linganiselwa etinkulungwaneni letine nemakhulu lasihlanu khona lapho nje lokuthi ibalo letikhomba ukuthi tiyenyuka vele cishe ngokulinganiselwa enkulungwaneni na ungakubekisa sihlalo ngekuthi simanage le budget ku-accommodate leto tinombolo sihlalo sisasisho ukuthi kulama ngoba besisebenzisa ama-cut off point kulinganisa lesiba awuda kunemali lekhona kule room lesengisho konje sidrophile i-cut off point sihlalo through advice yeboard bekungu 34 degree nyalo nje sesiyehla futhi siya ku 29 seba interview labanye lebe ba 30 points kunalesitawehla siba interview leba ku 29 points ukuthi si-accommodate le nombolo lena lesifise ukuthi ikhule nasinika ema-first years this academic year sihlalo. Tawukhula-ke kulama institutions cishe ongana save for one lesingakhoni yona ukuthi siba-accommodate labana 29 points ngekwekuthi i-day capacity kahle la isebentela khona ngeke ibe nayo ama-class to absorb more than le nombolo lesibanika yona currently. Otherwise, all the other institutions atawukhona ku-absorba bonke leba apply bana 29 points sihlalo for degree. Ngithi angikuvete libe aware committee Mr. Chairman. Sihlalo sikubukile-ke nalokuthi kunemakoleji futhi lamanye lasetawuproposa kwenyusa ema-tuition fees nalokwanalokuya. Angiyivete nendzaba ye-LLB yakalow sihlalo ukuthi ilow bese imisile iminyaka kuthi asayifund due to i-saturation. So atfolile ma-representations from bafunzi kule mhlangano lesibanayo njalo ngeminyaka bacela ukuthi let's reconsider. Sitholile communication from Law Society basho ukuthi cha sisephose i-breather ikhona ukuthi we can train more emaswati for law nasenzawoni letahlukahlukene sisa-consolidate-ke loko sihlala kubuka ukuthi ingabe lo nyaka kukhona yini inombolo thithe lesingayivulela lifastelo kalow sibafande kodwa-ke kusengafinalize sihlalo i-board management nala ma-stakeholders lesisebenza nawo basabukusana sitawu-announce nangabe sekukhona loku-decide on this matter ukuthi kuyaqhubeka noma akuqhubeki. Mr. Chairman, sikhonile-ke kule kota-ke ukuthi sikoleke imali enganga-17,689,000 kulala ababhadalako sihlalo
ama-scholarships i-funding yabo lama-study loans ngilesikoleke kulo 3 months lesim thula umbiko wakhe enamuhla Mr Chairman kubonakala kudela ushintsho lolukhulu olungakanani lolethusako ku-normal ema-collections aphosa average lesiye sikoleke ngekota sihlalo sibike-ke ukuthi ka-measurement and testing sikhonile kokuthi endiwe ama-aptitude test litiko liphumele ngaphandle kuyokala ema-capabilities abo bafunzi I think bacethe a week or 2 weeks ago nje bebasolo bahlete enhlangano bahambe livelonke sihlalo ba-administer lama-aptitude test lokwendekile-ke ukuthi kutestwe cishe bantwana labalinganiselwa ema-20,000 lapho bekwendiwa lama-aptitude test khona saphinza sazama nalihlelo lokuthi batihlole labanye electronically ngale ma-innovations la khona technology lesibe na 77 khona students la khona ukuthi ende lama-tests kuma-regions cishe ongana sihlalo ka-DAVT singabika sihlalo lokuthi kwa-trade testing njengoba siyisisho silitiko sifisa kuba ne-National Trade Testing Center sithi tfolile ticelo temaswati lafuna kuto-grade tester for kwakha for kuwayarisha for kukhenika for kuplumber ticelo 2,990 cishe tinkulungwane letintsatfu temaswati letisebhandeni letilinze ku-grade tester sihlalo sibukeke ukuthi sitawucala ngalabatawugrade testela grade 3 lesitakwenda kule kota yesibili laba grade testela ke grade 2 na grade 1 sibuke ukuthi sitakwenda ekoteni yesithathu ngalokuthi kuze sikhona grade tester siyayisishinge nangabe lamanye lamakolisha avalile bovokteam nabavalile sithole lithuba ke kuyoncika khona sende ama-grade test nabo scott i-court nabavalile sithathe amathuba lapho sithole ama-facilities kungako kumcwa ukuthi live libe ne-facility le-national for this exercise bangatodileyiwa kwekuthi sithe i-facility yokuba-testa bathole certificate ngoba nasesiba-grade test le ngeko lokuba sita kokuthola umsebenzi lebasemsebentini bakhona ukupromotheka bahole esiphethe isitifiketi tabo so if you can have the National Trade Testing Center le backlog ngeke sibe nayo sihlalo yemaswati lafuna kuba necertificate leti qualify ukuqeqesheka kwabo sihlalo angibike-ke emntwaneni walolitiko lokungusimak ngokuthi simak uchubekile nawo umsebenzi wakhe siyadumisa nje ukuthi kudrophile ema-cases njengoba ne-committee ingufakazi tindzawo la kutelekwa khona tiye ngekwehla as anyusa limasela simak siyabona-ke kulamalanga khona tindzawo lo ngathi kuyavuka khona kufuna si-interview nesilitiko otherwise singacela nje i-support esihlalo for simak ekuseni njengoba sispreadile sesikubo siphofaneni siyadzinga ukuthi sicashe more people commissioners support staff kumake sure ukuthi amaswati nakafike kula mahhovisi athola le service lebhekekile Mr Chairman ngingapota ngigcine lapho kwanyalo sihlalo lokuthi ngikupreambule lokunenge ku-report Mr Chairman sesitawu lungela kuphendula nakhona tindzaba letikhona abahlonishwa labafisa sitikhulumisa sihlalo siyabonga Chairman. Siyabonga Ndvuna, siyabonga i-preamble yakho lengicabanga ukuthi iyevakala Ndvuna lengathi bahlonishwa ngicela ukuthi kube ngini lenibuta minister la niva khona lokuze khona la ningeva khona noma ke la niva kahle ngoba sitovunilisa litiko kahle la akusho ukuthi kumbe sitola singeva khona kufuna sibuthisise and la sifuna kulunge khona sifuna siqole bengacela ukuthi emhlonishwa Vilane kube ngoyo lokucalako sitawubuya kumhlonishwa Amanzini. ngaba kuthatha leli thuba ngivusele kuwe chairman ngivusele minister wami ngivusele ne-ministry yaka-labor lahamba nayo nema-colleagues njengoba achazile minister chair ukuthi i-first quarter le kude lokungakanani but kuningi
Imbuzi tabamncane Chairman cishe le nangiyakhe iyavakala Chairman. Ngoba kubuda nje imbuto lemincane nje Chairman leng15 mane labe ngibhale khona. Labe ngibhale khona Chairman kanti bangisabotaje angisayiboni la sengibabathe kuze kukhala netincingo Chairman. I-inspection leniyende kule first quarter le ikhombakalisa ukuthi ema-accidents noma ke ke kungatiphatsi kahle kwetisebenzi kusezingeni lelisetulu. Ngabe labo labatholakale ukuthi ba at fault yini taba lentendile kuze ukuthi baphanishwa kanjani and nani batholile bangakhi. Nekuthi ke kukhombakalisa ukuthi scholarship tinombolo tebantwana leniba awardile tehlile labo ke lokutholakala siba qualifya litiko libabukele ini bona ukuthi bangahlala emakhaya baqhubeka bawustudisha. Newekuthi Chairman kuyavakala ukuthi ema-X minors imali asayitholile is about 20 million. Ngabe labangayitholi bangakhi noma ke labo labangayitholi batawugcina babhadareke nini bona. Newekuthi Chairman ngidawudeclare ukuthi endlini sike kwaba nemotion lebakhona ngalenye inkampani yalanga enhla kaHoho lekhombakalisa ukuthi ngathi Pick Timber yini lekhombakalisa ukuthi isebenzi takhona atikaphatheki kahle lama contractors akanikwa ema-contract and sekusebenta ema-contractors from a foreign country and kutholakala ukuthi kune-labor broking lenengi lamaswati lana lomsebenzi official ama-contractors sekuthathwa letisebenzi tabo tinikwe i-labor broker letsite kusingabe litiko liyakwatini loko sisemkhankasweni nje kusebenta yona lendzaba leyo sicabanza sitawusitwa ngiyo le employment bill. Kube nesikhalo lesikhulu ke minister lapho through chair na minister ngasisita lapha sitshele ukuthi ngabe belitiko belatini ukuthi Pick Timber emaswati la kwathiwa khona ligolide noma ke lijosi lawo akusisilo lijosi. Ngichubeke se ngisho number 14 noma ke number 15 Chairman kubonakalisa ukuthi kule first quarter le kubebede grade testing lekhona bengingacela kwati kuminister ukuthi kubangwe yini lokho and kutawusolveka yini and kungasolveka nini. Nekuthi ke sengigcina iministry ngabe bosomabhizinisi balakangwane yini litiko lelibabambisa ngalo noma ke tikhona yini timali letitsite litiko lelitababambisa ngato kuze kuthi emaswati incumbi akhona ukucasheka ngoba i-unemployment i-high. Bengabonga nje tikhali tami betitinenge manje bese ukuhlanganisa nje leto ngitihlanganisa la ngithemba next time kutaba ngconywane ngiyabonga nje. Sibonga Mhlonishwa Samandla Ngambisi umbuto long-15 Mhlonishwa. Ngicela ukuchubeka nemhlonishwa ngome yahlaba. Sibonge che sivusele kuminister nelibandla lakhe nabo bonke nje labasebenzisana nabo. Sivusele nebahlonishwa bonke. Siyabonga nje minister ipreamble yakho iyevakala. Mineke ngitelo 15 moto ngitaba 0 ngesizathu lesithi uchazile minister ukuthi bekusey first quarter le kude lokunganani kwethu nje kubonga litiko ngendlela lesibona lisebenta ngayo cishe liyasebenta nemithetho lekhankanywa ko siyayibona iyangena endlini kudumisa nje through chair ukuthi cha minister usukumile uyasebenta. Nekubonga nje naloko ukuthi lapha ku scholarship kucishe kukhulakhulile kwami kungaba nje kucelelana babe belo sesifile ticelo netikhalo sibacela ukuthi elitiko libabambise singacela nje minister mnele enkundleni yami noma bathanza lokufundza lomthetho yini sebalala leminyango kami ukuthi awuhambane usicelele kuminister sibambise. Ngiyajabula nje sengidawukhona kufike ngibaphendule ukuthi cha litiko kukhona leli kwendawo
otherwise kungaba kuncane kakhulu minister through you chair lesingakusho kwethu kwami nje ngomiyahlaba kudumisa kusebenta kwelitiko siyabonga. Sibonga Mhlanhla Nkomayahlaba. Ngicela uMhlanhla waseNkilongo alandzele. ngivusele kwe-chair, ngivusele ku-minister, ngivusele ama-officials ongela khona bese ngivusele bahlonishwa. Siyabonga chair, i-preamble ya minister iyevakala and i-straightforward. Imibuto itaba mncane kakhulu vele ngoba kungathi konke nje ku-straightforward, nale report emayifunza iyavakala. Kungaba kubonga nje etikweni kwekucala ngingakachubeki kuya lokunye ukuthi sibonga i-ministry ukuthi siyibonile iphuma yenda ema-inspections. Lokho siyakuvumisa kakhulu ngoba naleti sebendi leti kharebe khona eMaswatini titawuncipha ukuthi le ministry iyabonakala iyafika kubantu, iyafika etinkampanini, yenda ema-surprise visits. Lokho kuyasita kakhulu and futhi siyabona ukuthi nalabagcina ta eMaswati nabo batawutfuka batawutaba ukuthi balandzele imithetho. Nalokuthi-ke kungabacenje ukuthi labo labakhanzakala uzivele tisebenzi abatiphatsi kahle, le mithetho icine, lama-penalties abonakale. Kungaba kudumisa etikweni nama-inspections ukuthi akhulile lo nyaka, siyakudumisa kakhulu etikweni. Sengaba kucela nje ukuthi etikweni phela imane yehle nelibombo, siyathi ukuthi la kumathapha vele beliphumile litiko lehla lenyuka manje nje phela lehle liye lendase libonje nakhona tiningi tinkampani labalima imimoba netinkampani letikhona ama-contractors maningi kakhulu ukuthi nje bafike kube nama-surprise visits kuze leti khawule lesitholayo titawuncipha ukuze ukuthi abantu bakhona ukuthi labacashi bakhona ukuthi tisebenzi batiphathe ngalokusemthethweni. Kungaba kubonga nje kakhulu lokunye etikweni ukuthi uyachaza minister ukuthi labatawuthola scholarships batawukhula kulenani le besilati ngayitolo. Lokho nje kungaba kudumisa kakhulu kule scholarship. Ngaba kucela ngicabanga ukuthi endlini kwake kwaba ne-question ukuthi ngabe litiko kulaba labacedzile labangakatholi umsebenzi like bafundzile basithola scholarships sebayindile degree sebahledi sebafuna kuchubeka abafundze maybe masters kuthi ngabe litiko nyalo selithethe siphi stand ngoba waphendula minister ukuthi kwanyalo litiko lisakuhlanganisa ukuzimbamba batawukhona ukuthi uphinze babanike scholarship kanzi basakasibhadale sakucala. Kuthi ngabe lapho litiko ngabe likuphi minister mhlamba ngasiphendula ukuthi ngabe sebahlangene yini ukubuka lo nowabasakahlangana ukubuka ukuthi mbamba la sabafunze bane degree sebafuna kweni masters kanzi basaka uthola umsebenzi litiko lingakhona liphinze libathathe libafundzise. Lokho nje ngajabula minister mane asiphendvule. Kwegcina ke ngaba kubonga nje ukuthi ema reports onke siwabonile kulawa kuleti inkampani leti khona eministry. Sengaba kubuta nje ukuthi ngicabanga ukuthi if I'm not mistaken even last year i-NPF ku first quarter zange ayifake i-report nanyalo lapha igcinile kubhaliwe ukuthi there's no report received. Ukuthi ngabe is it a practice that awuchubeka noma mhlawumbe kunetinkinga labanato ngilamalanga. Ngiyabonga sir. Thank you Mhlanhla Senkilongo. Ngicela uMhlanhla kaManzini kube Asibonge Honorable Chairperson, ngicela kuvusela kuwe, ngivusele ndvuneni, ngivusele kubahlonishwa, ngivusele kuma-officials, booklet nawo wonke losendlini. Chairperson, sicala ngekubonga i-report yaka-Labour sebashito bahlonishwa ukuthi vele akusiko lokungakanani labakwentile. Ngicela nje kucala kulibongela litiko ku-appreciate ukuthi siyabonga minister ukuthi vele 20 million so ubhadelwe ema-ex minors ngoba bekube nekukhala lokuningi Honorable Chairperson. But nje siyakubonga lokho kuhle. Bengifuna kubuta ke Chairperson nenza ba employment bill ukuthi ngabe seyikuphi. Wayichaza minister Honorable Chairperson, we appreciate lokuthi ise committee. We are hoping ukuthi itawucedwa masinyane ilekelele eMaswati. Honorable Chairperson, ngisangena e-reportini yaka-Labour. I-Labour ithi receive 6,600 scholarship applications this year, but batawufunda only 3,350. Kule kota ku report ukuthi nje ama applications are
close to 6.6, yes. Ngifuna kubuta ke Honorable Chairperson ukuthi ngabe ngosami litiko lithini nganabantwana labangahalf nje. It's more than half lokhanza ukuthi basele ke abakasasithola scholarship. Ema future plans nje labanawo ukuthi kube bede lo salako angasithola scholarship kani uyasideserve Honorable Chairperson. Sengibuya Honorable Chairperson, the begna 788 labor inspections lendiwe kule kota le. Ngifuna kubuta ukuthi ngabe bangakhi baqashi leba violate ema labor laws and nangabe bakhona leba violate kule kota le babe bangaphi and ngabe ma penalties laba imposed kubo athi 10 Honorable Chairperson. I-report i-state ukuthi njengoba ashito na minister ukuthi kuna 212 labalimele emsebentini kwaba na 2 labafile lesingakujabuleli ke Honorable ma fatal noma uthi bafile I don't ngaze it's 2 even if not mistaken I think it's 2 Honorable Chairperson kuthi ngabe kwendekeni what actions litiko lelithethe kulowo mcashi ushito ukuthi kusenkantolo lokunye khanze ukuthi bakusubmitile kanti kusengakaqedwa siyacela litiko likulanzelele Honorable Chairperson ngoba uyathola lesikhathi ukuthi sisebenza silimala emsebentini ngoba kwendeke ebudlabha bemcashi kuthi kunendvo langakayinaki kahle Honorable Chairperson. Sengibuya ku labor market information Chairperson. Litiko liya admita ukuthi li experience ema challenges kule kota le. But ngifuna kubuta ukuthi ngabe litiko lingenda njani ukuthi to make evidence based employment decisions nangabe lama labor market systems are unreliable. Ngabe litiko lingenda njani Honorable Chairperson lapho. Bese kuna 3000 ku report yabo bathi tekuna 3000 candidates la register for trade testing but there were no tests conducted kule kota le njengoba abikile Honorable Minister Honorable Chairperson. Ngifuna kubuta nje ukuthi what is delaying the ministry kunika ema certificate kulama skilled workers Honorable Chairperson. Ungiloko nje Chairperson ngiyabonga otherwise I clear I report yabo siyayibongela. Amen. Thank you so much Mhlonishwa Manzini. Ngicela umhlonishwa kumthambama abalandzi. Ngicela ukuvusela kuwe Chair, Honorable Minister, nema officials zonke elitiko, mabo honorable members of Parliament. Siyabonga, I've gone through the preamble Minister. It's straightforward. Siyabonga ukuthi niyambambisa nekumbambisa my officials. I have a few questions. But ke mina ngeke ngiwasho ukuthi mangakhi sibonga le access to scholarship ubantwana labayitholako although babancane lala bangahafu lala batholako but ke kune portion yalabantu lekumele ukuthi bathole scholarship lenginembuto nabo ukuthi ingabe litiko makwakhiwa lo mthetho la kubuka kanjani lokho ukuthi bantwana ngoma ke those you have just completed and bona kuqala kwabo bangena at certificate level lokho ukuthi bangas access le scholarship kubhlungu kakhulu lokho ukuthi kuthiwe abatibhadalele bangasidakali bengacela nje mina ukuthi litiko alikubuke ushintshe lo mthetho kubhlungu kakhulu kulaba be scholarship lomunye uyazama lokungena but agcina sa dropa because udele imali yekuchubeka abatali abakhona kumsitha lomunye ke nguloko ukuthi kuma kuleti scholarship kukhona umuntu lothi makaphuma nje esikoleni mhlamba athola umsebenzi without training abese soyacabanga ukuthi uyade libe ngifunza nabo bagcina ka form 5 sebakhonile ukuthi baqhubeke nempilo yami imile nje lempilo ukuthi ni offerisha scholarship until ufike kumuphi umnyaka ngoma kungwendeka nje bese sokuthi hayi angibuyele esikoleni khanzakala ukuthi you are not aware ukuthi le scholarship sethe sakusida ngeke usakhona kungena angeke usakhona ukufarishelwa le scholarship lokunye ke ngina indzaba
yekuripera. Bantwana bayafisa ukuthi bathi bangagraduate. Mhlambe elitiyo ikhona yini indlela nje ukuthi sebafundzile ke bebafundza nge-scholarship. Sebasitakala njani nje ukuthi mhlambe elitiko lingasho ukuthi hayi nine ngoma benenda lokho asenikhona ukuthi nizame ngala. Ngiyabekisa nje kulama skills la ufarishwako ukhanza ukuthi hey lo munye ahlale nawo kanti siphela so qualified. Kukhona yini indlela ukuthi nje basitakale ukuthi mhlambe elitiko ngathi during before labo trade testing noma ke during labo trade testing bese sena bafundisa lokho ukuthi yini ke lo ngahamba uyende. Ngiyabekisa nje mhlambe bafomishe nje bayashisela ukuthi ambani nivula ibhizinisi yekushisela emafastela. Amafastela siwabona chamuka ngematraki onke malanga kepha kufundwa onke lamalanga la ekhaya. Utibute nje ukuthi kuyawungena kuze kube kunini ngoba phela kufanele singaba kusangene ngalendlela abantu lase ba qualified ngayo lama skills. Sengigcina ke nginayindzaba lenkulu yaseBhunya. Bashaya onke malanga bafike mabahlangana nawe. Hawu sasebenza eBhunya kwethu solwa sikuthole. Siyajabula nje ukuthi bakutholile labanye mhlambe naloko waseBhunya manje ngakuphinze nako nikuvete kungabe sebayasitakala abantu basi basebenta abatholanga ngosami emagraduate abo. Lokusho ukuthi kubuhlungu kakhulu ngoba uthi usebenta ubuyibala nale mali onke malanga mabathi nje hamba ohlola ukuthi sawunamalini uhamba uyohlola kanti sethe wayithola. Siyacela nebakithi litiko siyalibona liyasebenta litimisele kepha nje siyacela ukuthi abamane basitakale beBhunya bekunene. I thank you, Chair. Thank you so much, Honorable Mtsambama. Kecha next songe sikhatsi ubozama kumthanda chair wakho. Khulume naye nje ube naye lo khuluma. Thank you. Ngicela Mhlonishwa Singwane ngicela kunika. Angibonge Chair. Ngibonga lithuba longipha lona. Ngithatha leli thuba nguvusele nawe Chair ngivusele nendvuna kanye nelitiko lonke. Sibonge i-report Chair lenhle kangaka endvuneni mhlambe i-preamble seyisiphe yona. Sithi asibonge sicela ngakuyibonga Chair indvuna emsebentini longaka lewendako kuleli tiko. Siyakubonga ndvuna kufika kwakho kuleli tiko silibonile lushintsho lolunyenti lokubonakala kona ukuthi awu cha nembala lesihlalo sikufanele ndvuna. Ngisasho into njalo Chair kungaba nje kubonga nema officials ayo indvuna ngekusebenza abambisane nesive sengwenyama tintweni letiningi Chair ikakhulu kati kunalitiko la scholarship singabonga njena lokho ukuthi siyalibona nelishintsho bantu bemaswati basithola scholarship bahambe bayofundza nalapha ukhanze ukuthi labanye sebasele ukhanzela ukuthi bayakhona ukuthi bazame leto tinombolo noma kulukhuni ke in terms of i-budget kodwa bayakuzama kukwenda lokho ukhanze ukuthi sebabangeta labanye labasele mhlawumbe bangasithole leso scholarship. Siyakubonga lokho kakhulu. Lengakucela nje Chair ukuthi kulala lenzaba ya scholarship ukuthi ngabakucela nje lokho ukuthi abahlangane nalama universities nema colleges ukukhulumisana ukuthi abamane phela bathathe le nombolo lebabuka ukuthi batayifanda. Kuyaye kube buhlungu ke lesikhathi ukhanza ukuthi bantwana sebale enyuvesi bayakholelwa ukuthi awuvele inkosi yami batofunza ukhanze ukuthi sekuyafika ngala enyuvesi sethe inombolo etiningi ingakakhona ukukhulumisana scholarship kodwa vele utasipha bangaki bantwana ukhanze bayajika labantwana sebale sekude nalelo kubasita ngoba bethe nale mali yokubhadala. Ngabacela lokho nje ukuthi nebasenda lo msebenzi omhle welive longaka bakhulumisane bayengejane gokonke kuze ukuthi lamaswati anganothi khanza seka ngathi akanakekeleki ngoba nakukhulunyisene kahle nje iuniversity awusho ukuthi thineke sitawuthatha sigcine la nineke lesinithathako kube nje clear senanita ukhona ukuthi bhadalela singaninika indzawo
kungabi nje lokho ukuthi bayaya nje baze bathola ke ama surprises scholarship bona kwasithola ngoba phela vele kunalama cut off points la setshenziswako kwekugcina chair kungaba indzaba kubonga nebaka Simax siyabona ukuthi basebenza bawenda umsebenzi wabo kungaba nje ukukhuthata nekuqela ukuthi siyacela ka Simax bawendisise lo msebenzi wabo lele ngona bathunywa live ukuthi abatowenda ngekucabanga kwami ke ngiyakholelwa lokho ukuthi babukela tisebenzi labacashile baphindze babukele nemcashi ukuthi lo qashiwe wenda kahle yini naloqashile wenda kahle yini kubuhlungu la kwanza khona ukuthi umcashi uvele nje aqoshe tisebenzi tigijime tisebenzi tifike ka Simax titowukhala phela tiyathi uthi awu sifuna sibalekele la ahlale Simax ungaseva ukuthi le ndzaba yalethi sebenzi uyiphethanini ngoba abajikise jikani nibiye ngelilale lengikuthi kuphela iminyaka leminenge solo abantu bangcinca ka Simax kungavakala ukuthi ayijujwa inani lenzaba ngoba phela uyawathola emafacts ukuthi umcashi wende nako sisebenzi sende nako umcashi awukendi kahle nawenda lokho lesisebenza kwasiqoshi ngalokufanele sibisele emsebenzini ulandzele umthetho nesisebenzi nangaba sikendi kahle awukendi kahle wena loqashiwe bekufanele wende nje umqashi ufanele ke kukuqosha nawende lendlu le isheshe nje lenzaba yalamaswati ijubeke ukuthi awuhlala iminyaka ukhanze ukuthi emaswati akasitakala ngikhuluma nje namanye solahleli kwa leti inkampanini sekufika isikhathi sekuretire solo lo muntu uhleli le lenzaba ayipheli noma bathi uyabuta awu ayipheli nani awuseva lokuthi kwentekani so uyeva ukuthi awu ngoba phela awu leyo Mhlonishwa chair ukhona lo mkhuhlanyana bese uthi hey asubinzise lenzaba wena ngoba lona lo ibinzisa kunayo nale mali ekumbinzisa lona lo qashiwe akanayo le mali seyiyema ke indzaba iyadelay siyacela ukuthi kungenteki lokho asifuni siParliament kuze singaso sokuthiwa nje sekuvela emotion ukuthi asekuyophenywa Simax uvela usebenza kahle yini kulo msebenzi wakhe kukhona nje indzaba letihlele setintinenge letingakhulunywa letile ngaphandle letikhinyabeta lamaswati ngaba kucela nje ukuthi kuSimax ukuthi akayisukumele etulu lenzaba le yawalimata emaswati kunetinkampani letitendela njengoba titsanza Simax angakhona ukuthi icetha tindzaba talapho ngiyabonga chairperson. Thank you Mhlonishwa Singane ngicela anguva nomhlonishwa nawo umhlonishwa lo okay thank you siyabonga Mhlonishwa cha bahlonishwa sasiyabonga ukukhombisa ukuthi cishe bahlonishwa sebaqedzile ukusubmitha sengangeda nje nami honorable minister kucizelela nje kulokunye lesekushidwe bahlonishwa sebengcile incumbi yako ngitawucela nje ngekubonga endvuneni netikweni lokuthi sibone kubeka libandla lapha lekubuka ukuthi ema wages vele mbamba kusasengiko yini vele ke nasihamba la ngephandle tikhalo setiphakeme ndvuna ngicela kukusho kuqonzise lokho vele baticelela abantu bathi hayi sekuncane kakhulu lokungathi kumbe ngamane kuthi thuthu lengibelieve ukuthi lelibandla lolibekile litawu sebenza nje impela and bengakujabulela lokuthi likusebente masinyane likubuyise kini indvuna kumbe nakuhamba kahle kuphindze kubuye eParliament sitokubuka ukuthi singabe sesikusebente njani before nathi kushonela ilanga sihambe sekunesikhalo endike lesikhalo nawe uyasibona umuntu ngoba na uthi uyabuka latitolo lendlela lokungayo uyabona nje lokuthi tindwe setiphakeme wena na utawuqhamuka nje uthi umuntu lo samnika loyo 1.5 ngiyabekisa noko ngoba indzaba temaholo dinze kakhulu kuyo ukhanza ukuthi ngalelinye ilanga ukhanza ukuthi nawe uthi awukhulisele lo mnyeke nawe uhola nawe usakhona ukuthi uphindze ngathi ungatikhulisela but nje ase kuhamba yobukisisa indzaba yema wages bese kuphindze ngibonga na indzaba yekuvakashela khona la emisebentini ndvuna le tiko lesike salibona likwenda siyakubonga nje kakhulu sike saba part of nathi sabona lokuthi naku ke kuya ngakhona manje nje lengafuna ukuthi kuyalandzeleleka yini lokuthi usavakasha ndvuna ubuka lokuthi kuhamba kahle kugcina vele kuhambe kahle yini bese kuyalungiswa yini ngoba
nawubeva nabo labantu banayo lenkhanyana yabo nje ngathi sekuyinomo lokuthi sisebenze nje kufuna usiphathe nje ngalendlela lo siphatha ngayo uthi asiholela mhla naso kufuna noma ke nasuva ukuthi so right ukuthi ungasiholela lengicabanga ukuthi akusiko info lekahle ushito lomnye umhlonishwa ukuthi nginifisela ngathi ibudget beyingaba inkundlwana kumbe sesitawehla sehlele kuletinye tindzawo singabi nje sibuye lokulo mathapha kuphela kunengi lase lo monakalo uya ngekwanza mina nje how I wish ukuthi nawusahamba ndvuna ni thimane cause ikahle nabo NPF bala kuwe nanabo ningene nibe kanye cause kuthi lana na ababhatareleki labantu nabo khanza sa contributor nangale ku umaholo kude so naningathimana nje kukwente sholo ukuthi ekugcineni nako konke ugcine kuthi ti70 tiphatheka kahle bese kubana na issue kusebenza khanza ukuthi kunetingcabano la mi-17 so ushito lomnye umhlonishwa lapha tindzaba tabo simakhi nanako tindzaba takalepha ngoba bacala babike nakhona la etikweni lakalepha tithatha isikhathi lesitse kakhulu letindzaba kusolveka uze tibutela ukuthi mbamba njengoba ubuta umhlonishwa lapha ukuthi yini ngoba phela kuyatiwa nje ukuthi nangabe wende kabi nje nangabe kulesi-7 cause asisho lokuthi na uyosolva tindzaba utawubukela si-7 kuphela utawubonakala nje ukuthi ngibani mbamba lo wende lo wrong kuphume esijubo masinyana kusuke kuthatha isikhathi lesitse kakhulu uthi khanzi nalesi-7 lokwehla wenyuka sowude kwawona lokwehla wenyuka ugcineke sekuphelela nje baleni ngidakusho nje ngikugcwalise ukuthi lapha endasi kubomhlumo kuko kwaba nalenye inkampani seyizivalile nekuvala so lethi 7 takhona tiyakhala namhla zange titfola dlelani vangenti 7 tanye security company lapha azange titfola dlelani vangeni lato azange titfola ukuthi phela lokho lokuthi sewuphelile umsebenzi atfola lokho lokuncane lokungakutfola but kuze kube today ngicani sophelile bo 5-6 years so lokude lethi kutholile then uyadibuta lokuthi mbamba leni nje kuze kwene sayini lebamba ukuthi kube khona lokwendeka because I believe ukuthi inkampani inayo umnikati kukhona lokungendiwa noma ke aboshwe noma kubambene into tonke ndvuna lesicabanga ukuthi dingenteka tindzaba letinjalo tilunge bese ngingena siyabonga siyeva nje kutawukhula ngala ka scholarship nona siyakubonga ngoba asisalali bantwana bashaya lokho naloko siyakutusa ndvuna but ke kunana kunje emagama lasho ngilomnye umhlonishwa ukuthi kungathi nalama university ngake senisonzelane nawo dute nibanike nje ukuthi athi thine singakhona kufunda lokungaka ngoba nyalo labantwana watfola le ukuthi so certified le university uthi khanza yena automatically nangala ukuthi utawutfola ngala ku scholarship angatfoli depression yabantwana la ngemuva labanye ukhanya sebalele letitubheni etindlini ngithi sibahlonishwa mhlonishwa ngasithola scholarship lokwana lokho awungasathi nalokuthi ema-point akho bokube kanjani indzaba lama-point ungathi ke wena uthi bangithethe mina e-university so ngileto lengathi singake sitibuke nje kakhulu leto tindzaba leto bese ngibonga ndvuna lokho ngicela nje ukubonga ngikutuse kakhulu ngiyakubona futhi kuyachubeka indzaba ye-Career Expo iyahamba nje ayihamba ichubeke bantwana vele batosheshe bathole lokungiko lokungona lokudzingeka ukuthi mbamba nangiyithathe nyalo ngihamba nayo kanjena ngidawuphethe laphi ngoba kuye kumcoko lokuthi lo mntwana umtshela aselapha phasi lokuthi i-future yakho ikuphethele kanjani ngoba akusibo bonke labantwana laba ngakhanza ukuthi utawungena e-university so kuyasida ke kule Career Expo sike nje yefika nangala kithi emhlumeni ndvuna bantwana bajabula labanye ukhanza ukuthi labanye nje ngikutshela ngikhuluma nyalo bayalima nyalo khona lapha esikolweni hambe nami ngozama kubafanda khona lapha info lenhle lo lengiyona lesifuna kakusho ukuthi mbamba lokungiko vele ngoba ikusuke kwagcwala lokuthi lokungiko la kithi kulokuthi uye college noma university
but kukhona tinjwana lamacele longatenda letingakwenda uphile. Bese ngibuya kwekugcina ngibuya ki-ENPF nebakithi solo ngiyagcizelela ndvuna ukuthi siyayicela lokuthi nayisenda lamakholegi nayisakweleka la kule tinkampani ayikulandzelela akungaze nje kuthatha isikhathi lesitse solo kungabonakali lokuthi lidlela ndvongeni leyo nkampani le iyalibhadara yini cause kuyende ukhanze ukuthi ize iyavala inkampani ukuthiwa hayi beyingabhadari. Hawu lethi 7 natho tinelithemba phela ukuthi uyathi nathi besinelidlela ndvongeni lethu lapha sitawuhamba kube khonyana lesitawuhamba nawo kuthiwe no kude lokukhona beyingabhadari ungathi ke ngalandzelela kube thutanyana nje kancane kancane ilandzelele ibakhipha be-inspector bahambe baye leti nkampani babothi kuyabhadara yini lidlela ndvongeni. Ngalawo magama ndvuna hawu siyabonga ndvuna sita ucela lokuthi timphendulo nangabe kuhamba kahle i-weekend bayisebente vele abantu belitiko umama Monday kufuna kube sesitfola siphindze sitophinze sisubmit endlini. Siyabonga kakhulu mfana. Siyabonga sihlalo sibonge ama interventions abahlonishwa nema interventions zakho sihlalo. Sibonge imibuto iyasisita sihlalo yesivula kulokunenge. Siyexwayiseka nakulokunenge Mr Chairman. Abakali banenge bahlonishwa laba butile noma nale mibuto leminye beyiphose ifana nesihlalo ngidawuphika nje. Kuthi imane iphenduleke cishe yongana kodwa leminye itawuhlangana. Kube angicala nje kuthena sihlalo usisiyayimema vele iportfolio ngeCareer Expo njengoba ukhuluma ngayo. Well besiyenda netikolo besinvite tikolo ngoba asimeli leli tiko kuphela netikolo tasinvite kuma regions besiwa attenda nje lamanengi sibasita abantwana kodwa ke kunalele kune launch ye Career Expo yalonyaka sihlalo mhla ka27 si launcha enkundleni yasembolonjeni elibonjena njengoba eminyakeni lokuphelile si launcha enhlambeni lonyaka si launcha embolonjeni mhla ka27 singathokota kuba nayo iportfolio nasiphakamisa lawo msebenzi esihlalo sitaseke siyaqhubeka velonke tikotsi tonke magomba mano umhlaba sihlalo ku engage nabo bafunze Mr Chairman. Umkholandlebe kakhulume indzaba yama accidents ukuthi ingabe nasekendekile what have we done Mr Chairman? What we usually do, we conduct my inspections, we go and assess kubuye ama reports esihlalo ngoba kuyendeka vele kulimale ngebhlabha besisebenzi but the majority of the incidents lama accidents acauswa kungaphephi kwale environment than lesisebenzi. Tihleti wenda ama mistakes tongasebenzi nangabe ka kuyi mistake yesisebenzi kude i-prosecution lesingafuna kuyipursue sihlalo otherwise la kunebhlabha bebaqashe khona vele sekagcwala leka DPP emafayila siyawasubmita. Akusho ukuthi sisola bona nabo ba engage labanye before bayo prosecute enkantolo. Manje nje lokhu unfortunate ukuthi solo kude lesiye siyawafakazela enkantolo sihlalo. Aphayilisha nanyalo nje tafuleni lami akhona ama reports la khona. But ke sengilamanye amatiko ahulumende lesingakhona ukuthi singaphusha njani kuze kwendeke lokufanele ingalo imithetho ithatha indzawo yawo. Umkhulandle kumbe i-report ubuke nje inombolo le-awodiwe for le kota ya June ngikhathi ama interviews aqhubeka I think ku June uphele isi-award le Botswana nangikhumbula kungako ungasithi inombolo tiphansi kakhulu otherwise the bulk of ama scholarships ngikhathi ku-awardwa kule kota yesibili sihlalo tinombolo tenyukile Mr Chairman. Bahlonishwa abaningi nje bayikhulumisile indzaba yokuthi ingabe singa engage nema institutions ukuthi ba admit lokulingana lesitaba award. We do have the meetings lesisakhlela biannually nema institutions nebafunzi sihlale phansi sitkhulumisa lendzaba lento ekhuluma konje siyatkhulumisa. Ema institutions aclear ukuthi amakota lesiwanika wona athini lesiyayisibheka ukuthi ba admit ngawo. Lamanye ayasibambisa admita ngawo sihlalo bo Good Shepherd nje bo Nazarene Health Institute they match lama quotas lesinawo
but ke other institutions kumbe abesabuka ibhizinisi kakhulu yini agcina admit abantwana ngema-points laphansi kakhulu ngekuthi baku-competition ukuthi nami ngifuna kuba nalabaningi ngilo generate revenue leningi lo bese kusifaka kule nkinga le because sinema-college nje a-admit abantwana kuma-degrees labangafiki kuma-point even e-diploma umntwana una 24 points but uphethe admission letter i-institution emkhathi afanele ukuthi angahamba yowenda i-degree le ngaphandle kwe-cut-off point scholarship educational wise nje kambe vele at 24 points ungahamba yini uyowenda i-degree yabo computer science akuvume but kuyendeka itolo kunebantwana bebangibhalela bathi sengithole SMS yale-college sithe sebanginikile acceptance letter ngisenga-apply yini kwavela kwathi nika-apply but ama-college nanyalo lamanye sakhipha ama-admission letter so those are challenges that we face Mr. Chairman as siqhubeka si-engage siyethemba sitawugcina sibhemasha olunye sihlalo indzaba Phiktimba wawela aware and aware ukuthi iparlamente iyayisebenta siyadiva netindzaba letingasiko mnanzi letendeka khona sihlalo we are following it closely siyethemba nayo iparlamente naseyibeka i-report likhambe litawuphuma ukuthi sisebenza tibambise kanjani kungaseyi Phiktimba kuphela tinengana tindzawo tekusebenta la sibona khona ukuthi kunekungaboni ngasolinye kibo baqashi siyabona nje ukuthi ekuxhumana kulamalanga kunetindzawo la khona kumiwe kusebenta ngekuthi sisebenta tiyateleka kuletinye timayini akusiko lokuhamba kahle sihlalo we are hoping ukuthi ama-issues ataresolveka tibuyele emsebentini tisebenze ngoba kuba kwandzaba temaholo nasesinayo-ke nale wages council yakhona siyethemba lokuthi kutawunegotiatwa kuvumelwane sihlalo umhlonishwa wenkomo yahlaba u-appreciate-ile umsebenzi lo wendiwako wakhala nangama-scholarships akalo njengoba kuhlale kukhalwa vele ngawo siyethemba likhambe litawuphuma mhlonishwa wami bendilo ubalandzela umhlonishwa wabo ngoba bekasebenza kito temithetho emaphoyiseni shothi bayalitsandza lonyawo sihlalo siyethemba kutawuresolveka ema-challenges lakhona kuleto tindzaba leto nengilongo i-appreciate-ile ma-inspections kakhulu naloku ikhutsata lokuthi vele wadiscipline-ke ama-offenders sifiso sethu silapho but nje siyethemba ukuthi i-employment bill naseyi-in place sisemshikashikeni weku-reviewa ne-Industrial Relations Act a holistic review of the bills yayi-overhaula letawunika nasimak emandla ekujuba tindzaba because kwanyalo usabeka nje ukuthi le matter le ngekubuka kwakhe lo on the wrong ngulo noma lokumela lungise ngulo but bayaqasha ngoba banemali bayakhona ke enkantolo lesisebenzi singakhona ngoba sithi imali yemele sigcina vele sihlulekile noma ngabe kubonakala kungumcashi longente kahle sihlalo so le Industrial Relations Act le sicabanga ukuthi itasibusisela yona iParliament itamnika simakhe ukuthi nasajubile nje kwenteka lokho hayi ukuthi indzaba ichubeke ukuthi sayembili iyoteka kulamanye ama-quarters sitayiletha masinyane le bill sihlalo beyisahamba bo-ILO nabo bani kodwa nje labaningi sebawendile ama-submissions sekufuna siyifake e-cabinet bese yehlela iParliament kube nembuto-ke nge-report ka-ENPF ukuthi ingabi khona ibangwa yini letinkinga letikhona yini sihlalo loku khona kusi-ENPF kuze akhe i-report kunalama managers laba babukele ema-investments lebangaphandle kwelive netimali tabo letinengi tingaphandle kwelive kunalokuthi bayaye bamele lawo ma-reports lawo lokhanze kusesubmit on the 7th lesuke sitablishile ngawo thine for lama-quarters eParliament but i-report leyo ibe khona uyayukhanza ukuthi seyikota lengcile kungasiyo le current lesiyikhulumisako ngalama delays noma ngalo kungamechi kwaleti khathi lesi-reporta ngato nalaba receive ngato le information otherwise igcina ikhona le report manje isuke seyengcela isikhathi sihlalo ngekugejana kwaleti khathi lesi-debate ngato mhlonishwa kaManzini
ukhulumile nesihlalo ngendzaba employment bill vele sonke sesi emehlo siwaphose eParliament kusibambisa kulomthetho ikusebente iParliament ubuye etimbungeni tiusebente uasente umthetho utokwati ukuthi uside kulokukhala lokunengi lokukhona eMaswatini. 6,600 applicants as per the report. I-challenge lesibanayo vele. Let nombolo let apply kuthina kakhulu but labane ngubone ukuthi lama acceptance letters labawaphethe abaqualify kwenda letinto. Le system ivele ijube ngalama cut off points. Kukhona labasala ngakwekuthi labanye bakhona basethe ngale acceptance letter. Labanye basethe ama results but somehow kule system ukhanze ukhonile ka-apply lo mntwana utawuvela as an applicant noma ingaphelele documentation yabo. Otherwise on average lo khanze basuke ba-qualify is about 4.5 4.7 sihlalo. Bekuyaye ukhanze usike kusala abo 500 600 wama students la ngafandeki kodwa nje lo nyaka I think nabasele laba qualify laba matcha ema admission grades for lama qualifications labafuna kwafunza nabasele ngeke benge 200 kulet number established award lo 4,565 if I'm not mistaken last time award lo nyaka sihlalo kuba painful vele umntwana nasane acceptance letter kuthi yena akakaphasi kahle utibona phase kahle nasayiphethe kanzi sekuyamlimatha kungako ukhanza kunebantwana lese bakubo India lebakuphi kuphi ngeke ukuthi kunalama acceptance letter nje umntwana na 3 credits so use India for a degree uyiphethe lencwadi ukholela ukuthi yena utakukhona lokho kanzi lamanengi alamakolleji abuke imali than equality at the end nekuphasa kwalomfundi indzaba yema debts vele sibuhlungu mhlonishwa njengoba uyibeka and uyibeke kahle lokuthi akusho ukuthi sonke isikhathi kusuke kubudlapha bemcashi net70 nato emaphutsa tiyawenda but ke siyayisikhusa tetsene ukuthi bacashi bathi insurance etonge 70 kuze nase kunaloshonile noma lolimele lama insurance companies through the workmen's compensation babhadaleke. That's as far as we can try to enforce compliance to make sure ukuthi banawo ema workmen's compensation covers. Maneke labanengi bebane kubhacabhaca sihlalo. Bebane kubhacabhaca kodwa nje through the inspections lesiwendako labanye sebabuya endleleni ba comply sihlalo nakhona lo limele noma lo sashonile akhona ku compensate though imali ngeke ikubuyisa umphefumulo kodwa nje kukhona indlela lebese bakhona ngoba nangabe bekangasi insurance lesi70 siyayisimphocele umcashi ukuthi ekhikhini lakhe akakhiphe imali abhadala lesi70 sihlalo siyaye sizame kanjalo Mr Chairman sitawufundiswa ngiyibobodwa bahlonishwa ukuthi how best can we navigate le space kungabi nalama gaps. Indzaba yema candidates lang ngaka grade test 3000 ngiyona lama challenges usikule kodwa nje sika grade test because lama institutions bekafundzisa njengoba ngishito ukuthi kufuna silinze bavale kube ngikhona sikhona grade test asikakhona ngaleto tindzaba otherwise kube sinalethu facility ngabe side and laba ngilaba balonyaka kuphela kusena laba nga grade test nasemnyakeni lophelile le backlog nje inkulu kunalokho but this ngilaba apply ku the score kule this financial year so sikhulu vele sidingo sakho sibe neyethu i-National Trade Testing Center sihlalo. Mhlonishwa Mthambama we appreciate access to scholarships but does mention because there is still a lot of work to be done njengoba akhala ngendzaba ukuthi why singafandi ama certificates. The practice lesiyibona kokulamave nawo lesakhelena nawo napo South Africa nakuphi kuphi sihlalo vele ilokhuzana ama certificates awavamile ukufandeka manje uphumile kumhlonishwa kodwa nje sebatamphathela impendulo awavame ukufandeka ngokuthi ema certificates esikhathini lesiningi esikhathini lesincane kunama certificate abo 3 weeks nema certificate abo 6 months nabo certificate ke naseyinkulu seyeminyaka lama lokhu avarate kakhulu so kulukhuni kumonitor ukuthi ingabe ngimuphi lo ngagcina afandeka ngimuphi lo ngakumfande naleti imali takhona ke kuyaye kube khona ukuthi cha i-certificate nje ya 8 weeks kumbe angazama loyo 3,000 4,000 umfundzi atibhadalele kunekuthi adale isikweleti but
Ngiloku ngabukwa ezikhamba isikhathi ukuthi vele singakhona yini kuyisebenta le ma certificates. Otherwise na ubuka ku region a majority vele sicala ku diploma siyembile. Kunemhlonishwa nje lokude ukuthi masters ke kulaba ngicasheke bama degrees sesiyakubuka yini kuyifanda. Ikanengi vele lenza bale siyawabuka lama gaps la khona in as far as study loans are concerned. Uyaye ube ne challenge ukuthi i-budget ayineli nalabe first degree kulikhona kuyi-extendela lowe second degree ngoba yena uyitholile opportunity wa-graduate asesenedise laba ngayitholi kumbe nasekuvuma imali we can consider for masters but nakhona we will have to be very careful because naso umtrainele for masters kumretainer la Swatini kulikhona ngendeka uba train ubafandi babe banenge baye South Africa baye kuphi but ngeke basabuya ke all together ngeke uthole le skill ngeke uthole nale kuthi recover le scholarship so it's a delicate matter le kuyawufuna sibuke thoroughly nase sifike esigabeni seke ukuthi kumbe nema resources ayavuma ukuthi singakwenda lokho sihlalo i-cap ye scholarships eminyakeni bekabuta Mthambama it's 35 nangikhumbula sifanda labangenqe 35 years ngoba siconsider bona ukuthi ngisengibo laba ngakhona kuyoqala i-first degree bakhona lokhanza ukuthi sebagabuzele bafuna kuyoqala kodwa nje ubaneke ukuthi sebazabalazile empilweni kumbe bangatama kubhadala kancane kancane sihlalo batibhadalela but it's still subject to i-review nangabe ama-resources atawuhamba avume ukuthi sesingavula iminyaka sihlalo because we understand kuma-universities lamanye kukhona bo-mature age entry schemes so but for now it's 35 i-cap yakhona sihlalo ubutake ukuthi ikhona yini indlela yokuthi sibe netimbasha kusupporta skilled youth ukuthi senitrainekile niyakwathi kushisela nalihlavana hambani niqala imisebenzi noma sibaqashe leyo kumbe imandate lisekulamanye amatiko sihlalo sine kuchecka nje likhona ukuthi likuliphi izinga ukuthi bacapacitate ke bathola funding akhona ematiko bo-commerce kunabo setco ku iparliament nje phasise imali lonyaka kukhona emagumbi la abosomabhizinisi labancane labanemakhono lekufuna akhiwe bawosebenzela khona kwakheke amathuba emisebenzi bakhona kuphila nabo akhona ama-programs bo-commerce bo-youth nema-partnerships nabo-UNDP bayabanika amathulusi ukuthi hambane nisevende labanye ba-athachiwe kubo Sakhalive joint venture le edamini lasempakeni i-youth unikwa lama-skills bayathola stipend through funding yabo UNDP nakhona sihlalo we are trying singulumende keke singulumende lophelele kungasho ukuthi litiko laka-Labour kuphela sihlalo ukukhuluma indzaba yaseBhunya indzaba yaseSabhe itekwe kanengi iparliament inema-reports lamanengi ibe nama-select committees lamanengi nathi siyafisa ungathi ngasiyavalwa tiningi nje letindzaba boSwazi Ken boMatsapha Brewery maningi lama-matters lesolo pending sihlalo but lamanye akhona angene tinkantolo aphela mane bangenetiseki labanye ngetijubo taleto tinkantolo kodwa iparlamente vele yaloko kulalela tikhalo letikhona letichamuka eziveni seMaswati emhlanje wetimbisini nayo appreciate lo msebenzi welitiko nama-officials ekubambisana nema-scholarships ngoyelo teke indzaba yokuthi amane lama-cut-off points ethu nama-institutions kuhambisane bangabi nelithemba abafundi nabathole acceptance letter ekolishi bese nabafika ka-scholarship abasasidakali we will try our best to engage on these matters to keep on engaging until sibe mqondo munye kuloko mhlonishwa ukhulumeke nendzaba yasimak to pull up emasokisi ngoba vele kuyabanga lokho ukuthi nase kunekucabana ukhanza ukuthi nathi ngajuleki kahle letindzaba tisebentisa leti ku-disadvantage nangabe futhi kusebentile si-wrong kufuna vele le objectivity ibe khona ngicela sibavumelana nawe sihlalo nawe ukubekile lokuthi kufuna letindzaba sititeke ngemaqiniso akusho ukuthi njalo indzaba nayeka simak kumele ivune sisebenzi tindzaba kuyenteka sisebenzise kaSimak kanti ngiso lesigiletika
siwabonile lawo ma-cases but uyezama simak kuyaye kube nema-workshops laba nawo futhi nabo baqashe labanye seba-improvile ku-compliance yemthetho kungako ehla ema-cases but sisebenzi wasicosha nje sathi ukuthi sona kumele sesimakhe ukuthi sonene siyaye singadibuka esikhathini esiningi wekulamula kuloko-ke simakhe sihlalo mane-ke letinye atikhona ukwemukela tisebenzi satshelwa ngisimakhe nje ukuthi lana ngiwelo wrong sivungathi hayi sowuthengile simakhe kanzi kufuna simakhe amtshela iqiniso ukuthi cha lana ngiwelo wrong cha lana ngumcashi lo wrong. Shaman lokuningi lokuthinzile bese sikukhulumisile ubongile indaba ama-wages councils abekiwe vele noma lamanye besekathe kwecelwa sikhathi kancane kodwa nje namuhla lokuthi la bona baku-induction bayaphekwa ukuthi next week bathi ngikuye bahlala tibe emsebenzi ku-reviewa lama-wages kulama-sectors langa-18 umsebenzi sevele uqalile sihlalo siyethemba nje in a month or two sitabe sesinawo lamasha ema-wage regulations ngoba timpahla tikeme esitolo nabo mastandi banyusa ama-rent nabo diesel bayenyuka naloko abogesi konke so we ought to be considerate of those inflationary adjustments laba khona sizame ukuthi sibambisane nabo baqashe ukuze nethi titawukhona kuphila divukele nasemisebenzini tingileti ijabulile. Ema-inspections siyawenda yini? Ubonge ama-inspections sihlalo wathi ama-follow-ups siyawenda yini? Siyetama sihlalo vele kuwenda ama-follow-ups but we are happy nje ukuthi la sihambele khona kumathapha i-feedback nasesihlola sebakuyekele lele sengce kibo lokubetha tisebenzi bathi overtime bangathi bhadale bathi sebenzise ngemigcibelo tingabhadalo bathi khiphe ebusuku ngabo 9 la sengce khona majority of lawo ma-entities seka-improvile kukhona lamanye la sesepending lesisetawu yakiwo mina elicingo nje sekwaba i-hotline yaka-Labour ngathi ngiyawusitwa ngibani angathi bathi sherishaphi leti nombolo bayashaya abantu busuku nga-12 abakaziholeli ngilesihlanu thina kumele sihole ngabo lesihlanu kunenge kodwa nje we'll keep on trying sihlalo sibonge nesincomo sakho ukuthi sithimaphe nayo i-ENPF vele kumcoka ukuthi sibe nayo ngoba tikhalo tenant compliance with provident fund contributions siningi cishe tonke enzawo lesitihambele sikhona lesikhala that ngapha nati-remitting ngesikhathi I think nayo i-ENPF kufuna siku-reinforce acashe more people labatawuphuma nje bangena angabheki kubona ku-statements elibhange ukuthi lona i-remithile or not abe visible even on the ground bangagatsi nje bambona angena tohlola to ensure ukuthi baqashi baya-comply sihlalo ukhona waka ENPF bayativela nabo sihlalo I think they will strategize on how best they can work on that otherwise lokuningi sesikuphendulile sihlalo siyabonga nje kakhulu Mr. Chairman nakhona lokusele sesitawucela ukugcwalisa nasesilethe impendulo lelibhaliwe Mr. Chairman siyabonga kakhulu sihlalo. Siyabonga Honorable Minister impendulo takho lengicabanga ukuthi letinye titawu stasilandzelisa ngaletibhaliwe lengicabanga ukuthi ngesikhathi uzamile ukusiphendula sonke phandle nangabe kunemhlonishwa lova ngazuthi ngoba sicishe ngasi sisenesikhathi lesisheshile kucetha kepha ke kukhombisa silitiko lesibambisile siyi-portfolio nebakithi kungiko nje kwenteka nje ningesahabi cha ngalawo magama sitawucela ukuthi by Monday tibe timpendulo sesibe sesinato sitokhona ku-submit eParliament umsebenzi wanamhla uphela khona lapho